Thigithigi cia utongoria kaunti-ini ya Kiambu irurumuritwo ni riboti ya muthurimi munene wa mathabu iria mutongoria wa aingi bunge-ini ya bururi Kimani Ichung'wa na mubunge wa Thika tauni Alice Ng'ang'a mahuthirite kuorota utongoria wa kaunti ino, na riu maretia uthuthuria baranginyo makiuga kuri na uira ati mbeca cia muingi itikoretwo ikihuthika na njira iria yagiriire. Ichung'wa augite angikorwo hari na mundu ukunyitikana na mahitia ma kungumania kana kuhuthira mbeca cia muingi uru, abatie gwikio ngono na hingorirwo thitango. Auditor General wa Kenya amesema ile wizi iko Kiambu. Nataka niulize DCI, the Directorate of Criminal Investigations, na EACC, ile report ya Auditor General wachukue, waende wasome kwa makini, wafanye uchunguzi, wakithibitisha iko mtu amepora mali ya watu wa Kiambu ama mali ya watu wa Nairobi, DCI, EACC wachukue hiyo report, wafanye uchunguzi, washike watu, washtaki, wawekwe ndani. Miario ya Ichung'wa igikirwo hinya ni mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a uria worotete maofitha a kuhurana na ungumania EACC ni kiria aruga ni gwikururia hari kuhurana na ungumania kaunti-ini ino. Ona ndiroria EACC atiri we ha EACC aria Auditor General aragia muthenya ungi EACC magakorwo marokite maofisi tamwitigirite gavana ona inyui wani naendaje simukuje muangalie muke murore piu kuria Auditor General araigire ati matirahota ku account kuria mbeca cia fertilizer cithiite, matirahota ku account kuria mbeca cia juiria maheania cithiite. Maugite o hindi ya igongona ria kuheana ceki cia basari ya ciringi milioni 45 gicigo-ini gia Thika. Gutire kindu kingi turi ongagira icio ingi ne maritwo ongagira ane tugakenio ni uhoro ucio muno. Hau ni hega tondu tutire-cokaga muhuko, mbeca icio irithiaga igeka undu ungi thini wa mucii. Day school ri tutigacemania nao next year ngiheana basari ugo ndaheana tondu kuma next year o tamu maririhaga 2,000. Thank you very much. Asante. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.